Mwese nongeye kubasuhuza cyane kandi nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza aho mutwumvira hose. Ndagushimiye cyane kandi wowe wakoze subscribe hano kuri Bivuge TV. Nawe niba utaradutera inkunga wareba wanditse subscribe hanyuma rero ugakanda ugakora no kunsogera urabudufashije cyane. Mbahaye ikaze rero, reka tugaruke ku munsi w'ejo hari ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 ubwo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yitabiriye umuhango w'irahira rya mugenzi we perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso ubwo yari yatsinze amatora mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka turimo 2026 maze akaza kurahira impande y'imbaga nyamwinshi y'abaturage agiye kuyobora muri iki gihugu cya Congo Brazzaville. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame nawe yari mu bitabiriye umuhango, ni mu gihe hari n'abandi bakuru b'ibihugu benshi, aho na perezida wa DRC cyangwa se Congo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe yari yitabiriye umuhango ubwo yatambukaga ku itapi itukura, ndetse n'umudamu we na perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yari yitabiriye umuhango, na perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yari yitabiriye umuhango w'irahira rya Denis Sassou Nguesso. Bose rero bakaba baraje kuhahurira kuri stade mu by'ukuri ya Unity iherereye mu mujyi mukuru w'iki gihugu cya Brazzaville, mu mujyi mukuru wa Brazzaville mu by'ukuri akaba ariho rero irahira ry'umukuru w'igihugu Denis Sassou Nguesso ryabereye. Perezida Kagame rero akaba yarageze ku itariki 15 ahagana ku mugoroba kugira ngo abashe kwitabira umuhango w'irahira rya mugenzi we, dore ko nawe yaje kugaragara ubwo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe yarahiraga kuyobora u Rwanda mu mwaka washize. Perezida Paul Kagame rero akimara kuva mu modoka ubwo yarageze ahagiye kubera uyu muhango w'irahira, abaturage ba Congo Brazzaville bakomeje kumwereka urukundo rudasanzwe, dore ko bavuze ko perezida Paul Kagame amaze kuhagera maze abaturage bose bakazamura amabendera bakomeza kugenda bagaragaza ko bishimiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame nawe wari witabiriye irahira rya Denis Sassou Nguesso. Mu by'ukuri umugabo w'igikwerere mu by'ukuri wongeye gutsinda amatora ku munsi w'ejo nyine akaba yararahiye, ndetse ibikorwa byo kurahira bikaba byaritabiriwe n'abakuru b'ibihugu benshi kandi batandukanye. Mu by'ukuri bikaba byari ibyishimo byinshi ku baturage ba Congo Brazzaville, ndetse akaba ari umuhango waranzwemo imbaraga nyinshi ndetse n'umutekano mwinshi udasanzwe. Ubwo rero abakuru b'ibihugu bose bari bamaze kugera ahangaha hari hagiye kubera uyu muhango. Abanyarwanda benshi rero nyuma yo kubona utuvideo ducicikana umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari kuva mu modoka ubwo yari amaze gutambuka kuri tapi rouge cyangwa se tapi y'umutuku, mu by'ukuri ari gutera intambwe, abaturage benshi ba Congo Brazzaville bakomeje kugaragaza ibyishimo byinshi bafitiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame, dore ko yewe akimara kuva mu modoka bose bahise batera hejuru bavuga ariko banyeganyeza amadarapo y'iki gihugu. Mu by'ukuri ibintu byakomeje kugenda bishimisha abantu benshi mu by'ukuri, ahubwo perezida Paul Kagame yari amaze kugera ahangaha hari hagiye kubera uyu muhango w'irahira rya perezida Denis Sassou Nguesso. Akaba rero ari umuhango watangiye neza ndetse uza no gusoza neza cyane, ubwo aba bakuru b'ibihugu bose mu by'ukuri batambutse kuri itapi itukura bari kugana mu byicaro byabo mu myanya y'icyubahiro mu by'ukuri bari bagenewe. Ni mu gihe rero hari umutekano mwinshi ndetse n'abasirikare benshi bakomeye kandi bamenyereye gucunga iby'umutekano w'abakuru b'ibihugu, dore ko yewe ahantu hahuriye abakuru b'ibihugu benshi batandukanye. Ngaho rero na perezida Paul Kagame akaba yarahahuriye na Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida Felix Tshisekedi Antoine Tshilombo wa Congo nawe yarari kumwe na madamu we muri uyu muhango w'irahira rya perezida Denis Sassou Nguesso mu mujyi wa Brazzaville. Rero bikaba byari ibirori byinshi bidasanzwe, aho uyu mukuru w'igihugu mu by'ukuri yongeye kurahira manda ye ndetse yizeza abaturage kuzabagezaho amazi n'umuriro ndetse n'ibindi byose bitari kugenda neza mu gihugu. Yasobanuye abaturage ndetse anabizeza ko agomba kuzagerageza kubikemura ubwo yari amaze kuvuga ijambo rye. Mu by'ukuri rero akimara gutambuka kuri tapi rouge, akimara kuva mu modoka, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yari yambaye ikositime nziza cyane ndetse n'inkweto nziza, yewe yanarengejeho karavati y'umutuku nziza cyane. Nibwo rero abaturage bose babonye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda maze bose barirahira bati igihugu cy'u Rwanda gifite perezida mwiza cyane kandi mu by'ukuri ubasha gutambuka neza ahantu hose nk'intore. Mu byishimo bidasanzwe muri stade ya Unity kabisa hari ibyishimo byinshi cyane nyuma y'uko abaturage bo muri iki gihugu cya Congo Brazzaville bari biteguye kubona imbona nkubone amaso yabo abaperezida benshi batandukanye mu by'ukuri, ndetse aho baje no kubona imbona nkubone perezida Paul Kagame uyobora igihugu cy'u Rwanda. Umuhango rero ukimara gutangira abakuru b'ibihugu bose bakiriwe mu cyubahiro gikomeye cyane, aho bagiye babereka ibyicaro bicaramo ndetse bikaba byarakozwe bigaragara ko mu by'ukuri ari ibintu byari bifite isura nziza cyane ku bari bahari, ndetse n'ababashije gukurikirana uyu muhango kuri televiziyo bakaba barabonye amaso yabo akaba yarabashije kubona ibintu byiza cyane.